omushijo ogu bagwa habireho nuwatahirire kibanja kya mukisha kacegabira ogu numutabano w'umugenzi banyanga Fabian owantunga manyakabirizo mu Bushenyi Shaka municipality nuwakwasire kibanja kya Evangelista cy'Uruganda akakigabira abatabani ekiryo munda anshonga ibire zinkumanya neri itaka era bazibire ubwo kureberera omukikuru kumuhingiraho ebihimba ekya kabiri bakugira ngo rero ayakira itaka ryo mukikuru yarabaganisiza abana be samani mimi kana jakagambisa samani kajiro goba kimkano cyane kazo mutabano wanjye mukuru amana na famana rero kaza yo Edison gamwibuza Edison banyita hato izogarako hati nikikafuwe omukikuru go gwarukufa nimuhereza speech kandi nyobu nkubando hano mukatandika kuzihereza speech manyanye nayitwe manya tubere ntumukunda ningamba no stop Urukiko rushitamira omukayo omugenzi omusikagire kushobora ebyekejo nukwe akatandika gambe mbushukane dera bebembezi becyanga ekyo bakore kumusika na mugenzi we oko batwire barye kizubo mukejo ahi police kwatire omwo haryabo nariba mbarita bakama ngabantu bimbaza kukinga bababinga nyanyugu yabinga ngo bori abakozi babe basindikire ati nyamyanya nje ntugumsera abera cyagwa kwa abantu abatakumanyanuba kanini nyeneka ati nyewizo kanga mbere kunyenda kwingita kariya agoko ninyi mwabisigire ninyango kiza wangambera naya kandi koriyenda ngo abantu bakuyambe bakutereze bo wamazima kuba hatariho koti hatariho kiboko kunkatereze ibintu abantu aba bambenda amazima babo kuzarwa nabo banyoko babo mbenda amazima manya noza kubebembera mpaka ati noza kubebembera ata urye no babuzabuza bwanyuma yebyo chairman w'entebe ya Kashatu wa Nyakabirizi division kandi ngo umuntu inakakwata mukejo ahamize RDC abakuteganise kejo eco kumanya ngo ne cyaco Ruganda eco ne cyaco Ruganda nk'umuntu ahabwo kubora zaro rwaco Ruganda Fabian akakwata ibintu ye bagira bata babahereza ebintu hariho magezi mingi we eka ya Fabian yo noreta mu amageza go kutabura tindu kumanya habwenye nkabanza kurwana niyo tukuza kupagana support yo kwifi mbwena hato garikire wata umuro muganda wawe uriyo no habya muganda wawe rero omugenzi Fabian Banyanga nagambwa kuba yafira umbwire bwa COVID-19 yasiga bakazi bashatu n'abandi 18 omukazi omutona we yija kufa omukuru yatwara umuhara bwanyuma yo kubura kiyamba ahireho Banyanga yatahiremwa arikwegabire kibanja cya mukisho ogwo mukuru kandi bana mwete nyini banza nimwe konka abana bamukatata naramwenda kugira mu kishoro umuntu w'ubwo batwara amakuru agagasha kwa Ben Muhozo mu Bushenyi.